Muze kunyumvira inyigisho baza kumva. Nakabazo gato Ezekieli 18:20. Ezekieli 18:20. Umuntu akora icyaha niwazopfa. Umwana azoziriga bitanyo vyase. Umwana nazoziriga bitanyo vyase. Ni Imana ivuze. Nase nazoziriga bitanyo vy'umwana wiwe. Ubugoretse bw'umugoretse azobarogwako. Ivyaha vy'umunyabyaha azobiharogwako. Ikibazo canje ko twumvise yuko cyacu wundi kandi ibyaha by'umunyabyaha azobiharogwako. Kandi umugororotse agaharugwa ko ubugororotse bwiwe. Iyi nyandiko niyo canye siyo. Urakoze ariko ibintu ntiyari bwahere ariko ntacyo katugende cyane. Mwenye kiti bagaruka harimo wawe nawe twumva ibyo yishura. Haleluya. Amen. N'ubu abayisilamu turacyabigisha kuko turabona by'ukuri baratakariye kure. Namba tubatorera hehe sinzi rero kuko ntibashaka no kumva. Ikibazo abajije muri Ezekieli 18:20. Ade majambo sinzi kuyatahura. None amajambo yerekeye igihugu ingene igihugu gikwiye gutunganywa bijanye hehe n'ibyeke gucungurwa kw'ibyaha by'abantu cyane ko umukiza w'abantu nk'ubu amategeko agenga igihugu ngaha mu Burundi sawa wowe wibye uciga urubanza bivanye n'amategeko ari ngaha mu gihugu sawa hanyuma bivanye n'icyaha kitwagira utugenda mu gasho urafungwa kandi so wawe ntapfungwa mama wawe ntagirane ntapfungwa kubera iki niyo yagiye kwiba wafashwe wagirizwa itonga ni ngo mugende kumusanga. Ikibazo kisakiza n'iki rero mbega umuntu yibye ntafatwe, umuntu yagiye gusambana ntafatwe, umuntu yagiye mu bapfumu ntafatwe, uwo rero bacamugira gute? Bacamujana hehe? Aha ni ngombwa dukoreshe n'iki ubwenge kuko ajya amajambo akugwa muri Ezekieli ajyanye n'itunganywa ry'amategeko yo mu gihugu. Ajya amajambo n'ay'ukuri ariko ikibazo dufite ngaha si icyo kigwa. Ikigwa ni nde bucunguzi w'abantu bose bo ngaha ku isi hanyuma azabashikane hehe mw'ijuru kuko ugize ikosa kugagira ku musaga leta nta bushobozi ifise bwo kugutwara mw'ijuru. Oya kuko ajya amajambo n'ay'ukuri. Ndandi ko mukunda kugiditwa amatwi ngo sinishuye nakwishuye ajya amajambo n'ay'ukuri. Ariko rero ibyaha byewe nakoze, ibyaha wowe wakoze ninde akwiye kuri gucungura? Korani yamaze kwemeza neza 72:13 subiramo uwo murongo 72:13 muze murabaza n'ibibazo bizima pana kubaza ibibazo by'abantu mucakura tugora. Nasi natwe tulipousikia uongofu tuliuamini. Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Inasema tena ndio tuliuamini basi anayemwamini Mwenyezi Mungu hataogopa kupunjwa wala kutwikwa kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Hii ni Qur'ani. Anayemwamini Mwenyezi Mungu hataogopa kupunjwa wala kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Kwa nini hii aya ndani ya Qur'ani aya imeiweka sawa? Alikuwa amesema kwenye Ezekieli 18:20. Alikuwa amesema Allah apatia umurongo awushire muri Qur'ani yuko ububaha Imana azokwikorera ibyaha by'abandi bantu. Yari yibagiye muri Ezekieli 18:20. Hapana. Yari yibagiye? Hapana. Ntiyari yibagiye. Kubera bijya biratandukanye no gucungurwa kw'abantu. Kubw'ibyo rero ajya amajambo muri Ezekieli n'ay'ukuri azanye n'ibyerekeye itunganywa ry'igihugu ariko sishobora kuturiga ngaha uyu munsi. Kubw'ibyo rero umucunguzi abandanya agaragara ko ashobora kwikora ibyaha by'abantu n'uri tubaze Imana
genda muri Yesaya 53 umurongo wa 4 byari byaravugishijwe. Yesaya 53 Yesaya 53 ibyanditswe biravuga bigasubira. Ndio inasema nukuri nizaci ntimba yishizeko. Yesu ariko aravugishwa ku byerekeye Yesu amubona yuko yagitende ari itatu ntimba yagitende yishizeko. Niyaci imibabaro yikoreye ariko twamwiyumviriye nk'uwakubiswe n'Imana akicurikizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishishagu yiwe niyidukiza. aha ni ngombwa abayisilamu mwizere Yesu. mudashaka kwizera Yesu mugiye gupfa kandi nta nkeka genda inoni yabarindiriye ariko kugira ngo mushobore gukira kuko muri abanyabyaha kandi nakoranye amaze kubyemeza ni ngombwa mwizeye umucunguzi ari we nde ari we Yesu. basi aho honyine niho mushobore gukira mutizeye icyo murapfa nakabuze. hanyuma rero hari amajambo nari natanze umwanya bambwiragiye yene hari amajambo nari natanze kuvuga yuko natanze muri Yohana 17 ku murongo wa 2 cyangwa avuga ni yuko Yesu yahawe ubasha kubafuza umubiri wose kugira ngo abaho ubugingo budashira. cyangwa nandi kibazo abafisi imibiri basema bako hejuru abakristo bamanitse ariko abayisilamu bamanitse. atatanga umurongo wa 9:8 niho yatwongeye tubwiye ngo niko kuvuga yuko ngo abana b'umubiri sibo bana b'Imana. sawa ugomba kwerekana yuko twebwe dufise umubiri tutari abana b'Imana ngo abayisilamu ko batamanitse ni abana bande b'Imana. atambere yuko turi abana bande ba Satani. ngo mashari igipimo ngahanyere ndara abana b'Imana bemeye ko Imana ibyara n'abatara b'Imana. tumenye abana b'Imana n'abana mugwanizi abaribo muri kino kibanza abizera yuko abana b'Imana amaboko rero utari umwana w'Imana umwana wande Satani. hanyuma cyavuga ati ngo abisirayeli agiye muri Yosuwa 12 ngo abisirayeli baratuwe 42 Qur'an 42 Qur'an 42 Qur'an 42 ingo wabwiye ko wisho uri kutishu ewe Yesu aragowe umuntu wari wazowote ibyaha byanyu byose niwe mawe ziri ngora. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nari ndabizi ko Moses kibazo mbatatu kwishura yishuye ngo yego kubera kumaramara ubwo cyarabanza aravuga ati igihugu ko zikoza kigira gute kiraguhana. Reka shimira kwanza leta y'u Burundi yabonye ko Yesu atawe yapfiriye ibyaha abantu buzuye mu mpimba abakoze amakosa kabisa. naho nagushimiye leta yabonye ko muri abateka mitwe ngo Yesu yapfiriye ibyaha none abakirisi buzuye mu mpimba kubera yabonye tisibyo bahani ibyaha byabo. avuga ati ibi ni byo mwisi ati ibi ni byo mwisi ngo mu byo mwisi rero winyandiko niyo ndiyo mu byo mwisi ubwo yisome aragira hati batanguye gusha umuntu akora icyaha Bibiliya yabiputse aho niyo kana Bibiliya yawe Bibiliya yavuga iti umuntu akora icyaha niwe zopfa jewe Idirisa nzopfa kubera ibyaha byanjye. bandanya umwana azozira ibitanyo byase. uno munsi abakirisi bigo batoza inoti mu bakirisu ngo bagiye kuba bapitsa ngo bapfe kw'ibyaha by'inyadurugo si mwebwe. umwana nazozira ibitanyo byande byase muganga wari barabapitsa abana ngo bafise ibyaha si mwebwe. umwana ugira icyaha gute? Yesu yavuze ati reka abana bato banyegere kuko ubwami bw'ijuru busa n'abana bato. iyo nyandiko nayo munsi muri Matayo 18:3 komeza nase nazozira ibitanyo by'umwana wiwe nase ngo nazozira ibitanyo by'umwana wiwe.
jewe sinozira ibya papa azobazwa kuri wa musi w'imperuka je nzobazwa nkanjye ko Imana yabaye ubwenge bukora komeza ubugororotsi bw'umugororotsi nyimba Yesu ari umugororotsi Imana izobatwara umugororotsi ija mu ijuru nyimba we Dawudi wari umugororotsi injira mu ijuru ntabyo gupfirana bihari komeza azobarugwako n'ibyaha by'umunyabyaha ibyaha bya Mozesi azobiharugwako Mozesi n'ubu bikuriko nta byaha Yesu yagutwariye kuko wavutse Yesu ari mu ijuru wirigura ko ibyaha yibereye mu ijuru ku Mana we ntanakubutse bandanya ariko umunyabyaha ntiyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora ariko ngo umunyabyaha ntiyahindukira akabiva mu bya byaha yego akitondera ibyagezwe byanje byose agaca ngo yitondera ibyagezwe byose by'Imana atana kimwe kivuyemo agakora ibitunganye n'ibikwiye nukuri azogera gute azobaho nazopfa ikibazo abakirisi n'umuzopfa ko mwacunguwe ntibapfa kumbe niba muzopfa mufise iki ibyaha nta byaha na bimwe Yesu yabatwariye ahubwo byose birabagira mwe ariko mukunda gapfa nk'ubu Yesu yikoreye ibicumuro byose by'abakristo mu ijuru nta cyaha kijyayo birasigura nyuma barabacunguye Yesu azoja mu muriro abakristo baje mu ijuru kuko azoba yikoreye ibyaha aya no kuri niko bimeze Yesu nawe ntiyagomba kujya mu muriro kubera niko bimeze nta byaha bijya mu ijuru niba yikoreye ibyanyu azogwa mu muriro Yesu abakristo baje mu ijuru nicyo gisigura incungu nagije rindira acaragenda muri Korana nanayibeshera 7:2-13 urumva somera y'igifaransa nawe igiswahili kimuroka somera basi igifaransa basi 7:2-13 somera igifaransa ndabona igiswahili cyagucanze ubeshera Korana wari muri kone ibyaha by'ubundi soma wumva Et lorsque nous avons entendu le guide, tumaze kumva ubugororotsi yego nous y avons cru. atubwo ubugororotsi twarabwemeye yego Et quiconque croit en son Seigneur atuzoshobora kuba kwemera Imana imwe rutenda umuremyi w'ijuru n'isi yego ne croit alors ni démission. ati ntibye mu kwemera kwiwe nta na kimwe azokurirwa ko ku minzane yego Et ni diminution de récompense, nta nuko azogabanirizwa ku byiza yakoze yego ni oppression. ni oppression ni iki na karenganyo cyangwa uzoba yararenganijwe ntazotinya mu gihe azoba yaramaze kwemera Uhoraho Imana imwe rubende aho ntabyo kwikorera ibyaha by'umuntu biri mu murongo reka kubesha abantu aca reka nanditse Bibiliya ngo nta wundi mucunguzi batari Yesu. Zaburi 4:9 turaba hagati ya Bibiliya n'uri agiye kubeshera Yesu muri ashira muri Yesaya 5:3 gakangaye ngo nizacungwa ntimba ngo yikoreye ngo niyacu mibabaro ngo nivyacu yakubitiwe none sino muvyikugira umva ari Imana nebe ko muri ndo ngo nizacu ibyo n'ivyizigiro byahombye sema inyandiko Zaburi 9:7 nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya. inguvugurutse Imana yawe muri Bibiliya nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya kundaba wabivugiriye iki cyane ku Imana incungu yiwe cyane no ku Mana ngo mujyane ngo hari incungu yaberetse ku Mana Imana tibyo ntibiba ni haramu. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Ibyiza gusa mwenye kiti akurusuba zikibazo na wetu murakoze. Mama aravuze ati turiyo tugomba tubabaze ikibazo. Navuze ko atawundi muntu bagurutsa atari Moses. Uno munsi ndakurekera Moses gusa. Karibu Moses, minota 3 umubaze ikibazo. Turabe ko kiva imbere cya Moses. Sawa. Haleluya. Amen. Turagerageza tubarebe ku mutwaro bashobora kwikorera. Ntiduhambe twikoreza amabuye badashoboye. Reka mbaze ikibazo nyuma cyo mpira kurongo nawo icenda kurongo arangirije kubura ubwese bwabo. Yenda muri Yohana 17:2 mwana. Yohana 17:2 haravuga nkuko muhaye ububasha ku bafise umubiri bose. Nkuko Yesu yahawe ububasha ku bafise umubiri bose, babo wamuhaye bose abaho ubugingo budashira. Babo wamuhaye bose abaho ubugingo budashira.
akabazo kanje ni gato n'uyu murongo nari nawutanze mu kigwa mwebwe abayisilamu Yesu avuze yuko yahawe ububasha ku bafite umubiri bose kugira ngo abahe ubugingo budashira mwebwe murafise imibiri cyangwa nta mibiri mufise nicyo kibazo cyanjye mumukomera amashi Mudu ha Moses, ega Moses ntazigera mu muriro wenyine. Haya, Hamidu, ngo wishura ikibazo cya Moses. Ndoje nkume ngo nta kibazo kiri. Ariko naje kumutunganiriza, ngo mutunganirize mushiriye ku murongo. Ntazijana yo wenyine. Na bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jego bana mushimire umugabo Moses kabisa. Ujya kuva kare bamudirisa kubwiye ati mujya hageze muri Bibiliya utuhunga. Uturika muri Korani baje kukuvugira. Twebwe turazi neza abayisirayeli bamwico gihe nukuri bwari ubwoko bwiza kandi bitosha ku mategeko y'iki y'Imana. Ariko mu nyuma baragarutse baragarariza baja kwina amategeko y'Imana n'itibyemeza kabiri gatatu Ezekiel. Ezekiel kabiri gatatu. Soma. Arambara ati mwana w'umuntu. Utumye ku Bisirayeli. Ihanga ry'abagarariji. Bangararije. Abana bagararije baragarije iki? Imana. Ariko bwa mbere baritoresha kuma. Na. Ariko igigira kabiri bacu baragaruka baja kwina amategeko y'iki? Imana. Bacu bagararije. Bijya n'ibivumbi. Kwagiye kibazo bavumbi n'abagararije. Tujya ku kibazo rero. 12 Yohana ati mbega namwebwe murafise umubiri cyangwa nta mubiri mufise. Mbega bavuzwe n'ibande mwarimu abavuzwe n'ibande 19:7 Matayo. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Matayo. Ibyo nishura hagomba havuge Yesu discours direct. Tunanukuma neno ya Yesu peke yake. Soma 19:27. Soma tumbirize. Petero amubaza ati mbega twebwe twateze byose tugakurikira. Uyu Petero yarabisitekeza na Moses ubwenge nkamwe bwa Moses bandanya. Ati mbega twebwe twari byose tugakurikira. Iyo none tuzohabwa iki? Ati none tuzohabwa iki? Yesu arabwira ati ndababwira ukuri. Ati Yesu ati ndababwira ukuri. Uko muri mwebwe abankurikiye. Ati muri mwebwe bankurikiye. Umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe. Ndiyo. Ico gihe cyo kuvyagwa ukundi gusha. Ndiyo. Hano muzokwicara ku ntebe 12. Ati namwebwe muzokwicara ku ntebe 12. Na zibiri. Umari 13. Bandanya. Maze mucire imanza imiryango 12. Yabaki. Y'Abisirayeli. Kinga Yesu katibuza imiryango ya 12 y'Abarundi. Cyangwa ugira 13 w'Abarundi. N'Abisirayeli. Ugira 13 y'Abanyarwanda. Imiryango 12 y'abaki. Y'Abisirayeli. Mwarimu n'agasonga kari ku Murundi mwiyo miryango kubera Yesu abizeza mwebwe n'abaraba nagatuye kuri mwebwe. Nikibyemeza mwarimu. Nikibyemeza. Yesu ayishura Yohana ibyesu Yohana 20:10-14. Soma. Ibyayishuriwe Yohana 20:10-14. Soma ngaho mbirizi. N'agasonga uzo kwicarako kuko ndiri mu bacure kuri Yesu. Soma. Anjana ku musozi munini muremure. Ibi nibyo Yesu yishura Yohana atanjana ku musozi muremure. Ndi muri muhemu. Ndiyo. Anyereka umugwa wera Yerusalemu. Kweli kabisa. Uruka uva mw'ijuru ku Mana. Ndiyo. Ufise ubwiza bw'Imana. Kweli kabisa. Ukengana kwawe gusa n'ukwibuye ry'akabuyenge. Safi. Igiciro kinini cyane. Ndiyo. Akabuyenge kitwa yasipi. Aha. Kabonerana nk'ikirore. Ndiyo. Uzigujwe n'urugo runini. Kandi aho rero hataba hazigujwe n'urugo runini bigende nk'iki. Rurerure rufise ikirimba 12. Hataba harimo ibirimba 12. Pacu ya bitatu ibirimba 12. Na mu birimba hari abamarayika 12. Na mu ibyo birimba hari abamarayika b'abazamu b'abasiti bazocunga barabimo Moses atazigira cyangwa Medi cyangwa Pastor Kabera kikazokwinjira. Kandi hari n'amazina yanditseko. N'amazina yanditse muri ibyo birimba 12 n'abibiri. Banagihanga niyo miryango 12 y'Abisirayeli. Bagasubira mu miryango 12 n'ibiri y'abaki y'Abisirayeli. nibo ngaho upinge
Yesu abishyura Yohana intebe zirahuye ni 12 intebe ni 10 zingahe nani nasoga bugari cyewe kari wowe Moses harabakunda kujya dunyuri kabisa mwarimu tandanya ngada kwereke aherera iburasirazuba iyo hari ibirimba bitatu aherera iburaruko hari ibirimba bitatu aherera umanuko hari ibirimba bitatu bibaye 9 aherera iburengerazuba hari ibirimba bitatu bibaye 10 na bibiri oya no 10 na bibiri umuryango w'Abisirayeli abakunda dunyuri rero hari jambo Yesu yacabavuga ko Luka 13:25 Luka 13:25 abakunda dunyuri nka Moses soma nyenizu niyareza guhaguruka kugarura urugi imari maze kugarura urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze Moses agatemura mukavuga mupfasoni notugororire Yesu bazobijya ko ari umugore kandi ari umugabo kubera abita kwize ko umugabo badaya nyazobishura ati simbazi Yesu azobishura Moses sindakuzi sinzi niyo muvuye sindahazi ko yamuvuye Burundi ndawiti muri Isirayeli badaya namuzotangura kuvuga mutereka twari yatwanywe imbere yawe kandi twigishiriza mu nzira ziwacu azobwira ati ndababwira ukuri sinzi iyo muvuye mviraho toka mviramwe abakora ibizira mwese toka mbiraho po bandanya ariko niyo azora amarira no kujyana insya z'amenyo amuzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana namwe Moses medikaza n'abandi bakristo mwese namwe ahindiwe hanze igikoni Muhammad sabati kul in kuntum tuhibbuna Allah fantabi'un niba mushaka kimanizo woroka muri paradizo ngo mukikire jenga y'Imana nde Muhammad imanizo bakunda hano hari ibyaha byanyu kubera kimarimu Muhammad yatubise yose kubera nisi imuhwe ikibyemeza ibintu rimwe ijyanirwi Quran izina ry'Imana yari mabazirimo ndiyo ibintu rimwe ijyana n'indwi nibyo paradisi kigomba nimwe bandanya aragira ati agira miki twagutumye Muhammad ireta kuba imuwe kubiremwa byose uzi ko yaba n'Imana kwako hejuru uzi ko yaba n'Imana kwako hejuru turabe babonye bari mu Satani niyo mpamvu bazajya umuriro yakuzwe na Yesu muri Bibiliya Takbir Allahu Akbar